From the SKTV, welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Haukiba nomineni asida 48 hours ki COCOMI na kaukiba general strike si ngasi loibu nomini ado hairiba 48 hours ki manung asida demand mari ni COCOMI ki maike degi haukiba mege tangkun ga mathuida haikiba si keno da mege tangkun da thokiba gwaltabi gi thogdok MST ki bus degi Manipur State Transport Thaba wahisi kumjalaga chalu haiba wahudagi madubu pendo phongdo poina hariba decision si laukibani ahanba decision oina explanation ama kamai tawdana Mahar regiment na hariba Manipur State Transport Thaba bus sidagi Manipur State haiba wahisi kumjalu haribano kanagi order da toribano haibagi explanation ama masita kana chenai chenaba khodimak marik chumba detailed report there explanation within 48 hours pigadabni haiba number 1 number 2 48 hours के मनुंग सिदा हाइरिबा डिसीजन से लौखि दमक्ता PR की एडमिनिस्ट्रेशन असिना सोइखरे हैबगी पर्टिकुलरली गवर्नर की माइके दगी सोइखरे हैबगी अपॉलॉजी अमा पब्लिक अपॉलॉजी अमा टेंडर तोबियु हैबसना सेकंड डिमांड थर्ड डिमांड दा हाइरिबा ऑर्डर सिंग सिंग पी बदा याम चाउबा रोल लोगो दरिबा हेड सिंग नंबर 1 चीफ सेक्रेटरी नंबर 2 सेक्रेटरी एडवाइजर नंबर 3 DGP ऑफ द स्टेट अहुमक रिजाइन तगदबनी विदिन 48 आवर्स लास्ट बट नॉट द लिस्ट City 48 hours within a theatre, Manipur gi history, Manipur gi Lady Bahawanuk said, Hypatare, Mayam se Kangdana, politics se Kangdana, history se Kangdana, Miam gi sentiment Kangdana. Decision law Ragalenga, Adu Makal gi administration si Haiti, President's rule gi PR gi administration si Kudak, the immediate withdrawal Tagodam Habaki demand Marine COCOMI, the Gila said, 48 hours pare, 48 hours among the particularly demand home si Pangbangam Guduribra. Who is going to resign? Kana resign to Gudurge? Apology tender to Godoribra, Matamshul selectre, Aduga explanation Sukra, the Lakatu have you Wang Sing, Wang Sing, Sigmatan Kana, them SKTV studio, the links in the library say Amtada. Social scientist or the Dr. LAISHRAM News that welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, senior journalist Oza HEMANTAKUMAR NINGOMBA Uzani Ombusda. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Aduga Luna Huzig, Miku Kharag Matung, the Yokshan Birkataba, Manipur University Law Department, head. Dr. Y. PREMANANDA Lamida Lere Hegi or Paka was Abusu on a bit and Zadologi, but to start with, Zadanabi demand Marini, Ohum City within 48 hours near the Amazina, Masagi with PR Lotoko has an immediate Tobio Heaven. High demanding a set of primarily apology to Gotaba Governor, Aduga resigned to Gotaba Chief Secretary, Makoini Mukti, Narang Dagi, Delhi the Sakre Habu Paupangi, Aduga, Delhi the Sakrisi, Nasi Rising Northeast Investor Summit, Anna Kogi. भारत मंडपम द पांथोई न्यू दिल्ली की मधुद सरू यारम दो माले नॉर्थ ईस्ट की इवेंट निना अदुगी मखा तारक पदा तो पाव फंगबदा कोई गवर्नर तांग कुंतरुक्तदी कोई मणिपुर की क्राइसिस की मतंग द खनर मतुंग द हलकनी हैबगी पाउन जेमु फंगे अदु तारदी कनाने एपोलॉजी तौदुरी कनाने एक्सप्लेनेशन पिदुरी एंड हाइरी बम यो होम से रिजाइन तो गुदुरी भाई हम दनि कमाय थंबे राज सिंगदी कोकोमिना थंबिरिसी तोगुम थोपाय तारेने तोगुम थोपायदी यामना करियानी ते लेपाक तसु थोरोइदबा अदगी लेपाक मियामनसु खांगम मोइदबा पोट अमा मणिपुर मुथल उ गाइसे ता ताबदा मी लोइनबगी थमोइदा याम थिन नुगाइतबा मनेबा राइट अदा कोकोमिन लौरिबा सि यामनसु सबसाइ मियामनसु याम पामबो भाई अदा हजिकी हंबिरिबो हंगसि रिजाइन तगोद्रा तरोइद्रा हाइबा पोटुनेबा अदा मोइसि से DGP ओरो अदगी खोगी सिक्युरिटी एडवाइजर ओरो Chief Secretary Waroka, Moji Loktopadudi, resign to Bududi, demand Yam Sanarine. Karinoida, Security Advisor Makada, DGP Makada, even Chief Secretary Su, Mandi Manipurzi, Civil Administration Nidanapa. ID Akoi military administration did not have. Right. The India de civil administration Mataklarga, military administration Makali. Aduna Simiamzi, Yanjaraga Mogi demands the Yamna Maram Chaiko. Adu Laiba question Wang Diko. Loina Baktu Huzik, Delhi the Lake Masina Kari Legadabano Habidu Madi, Simatang Zita Quinamu, Adagi resigned to Hapodia Podinatra. Adagi Tang Kuntaruktazu, Prime Minister Kanagini, Korkini Habigi, Governor Wapam Zuladena. Aduna resigned to Wagi Potu Madikara, Tazabadi Wade. Adu party Maruena Cocomina Musung. Manipur Miamgi Sigi Tamon Topositi Tambase Muimana Kongzurgani Natra Ada Pambadu Mayam Nuaina Kanana Navadu
Centum investment gi ko aidi adani hoya de ki India ki di khwai de sangnai ba ina khun bujing du thadar ka da pisa me am du da yam nungai tarang mane bati di moi di mai thak te phang gani koi Manipur di sakhi bising se Manipur di sakhi bising se kaino da pharju patrasu ngasi Manipur gi miam jing jin ngarang de ngasi bok sida handak ki tori regional strike sis main to yo di hai da aidi no de single gari flight of de adagi miam jing ngasi di yam phajana paktang no thok na akhoi sida lai si ba press ki ni na hainer bok to bera ka dra phau phau do lak bu yori ne ba aduna sumaina leiba fium jadi moisu wakhandu khradi khalamani adubu leiriba sida khoina yengba yaba ma yawdi rasko moisina taba moigi mathakta kana leiri haibam su leiko haibadi ngasi bawda khoina PR gi laiba train si yengkanda ngalingai da ngak adum magi administration his own administration ko aidi PR ni na governor na tong budu loi to ya pot amni dana adama to budu adum hek yengbada nungai ba moreda bunker thugai ba chuchampur bunker thugai ba kampupi da bunker thugai ba chumdra adai khulai disam tong na bo honarak pa adai mari leina mi pha ba horak pa adai gi de khoi gi maroi na free movement regime gi ka hafet hodorok pa khot pa ai torpo miyam jing du kaigum khara khoi di miyam da field di taweba adu pangthok pa ya da na thok lekhi bagi matang sidadi magi mathak ta zu kana gumbam na karigum ma hayak pra haibagi chingna du leitab din na teba natra okay aduna adugumba leigi bani na hojik se khoina akoina sida resign to hairi basing si mathak ta atopa si gi concern oiba defense minister oira natraga home minister oira adi army na defense minister makha laire home makha na hold this central paramilitary myam re na moi singsida adagi loina bakta eastern command haibam su leiri ko moi myam jingsi gi mathak ta leibasingna smaina hairaga tawbra aduda lurai se kana na haidoi no dusu home na haire khalaseba natraga defense minister na haire khalaseba kana na haibe hoidoi no no wari sanari ba kangbu jingsi gi manungda su da leiba akhoi gi se khudamoina keno oigera adi UPA oigera moina pursue tawraga hailibra akhoi kem tawroi noi kem tawrkanu akhoi tawjararoi adu condition amdi leige smai tawbudi yaroi kan hairaga torokpra haibagi khana ningai amdi oidana aduda adu maina haina ba bhawada ko haira bhawada adu madi tawum thokte haibasi Delhi ki minister jing na so haibam thoidana hoida it may be home oigera defense oigera ko adu ju karimo ba khandana kari masi hai lagadi ai khanjabada raj masi Manipur am sathina Manipur da singna ba ko edi Manipur gumba magi political status sidi atai India gi state atai da leibna te ba ko aduna adugumba political status leijaba even India da punba bawda India ga Manipur yengna bada say in between the friends ko marup ka ani agreement ma tawraga sang madong merger agreement ga lei ne ba aduga atai India na popi ba state me ama India manung da leibaduna tongan ba moi gre ko adugi political status adai sahi chang ga badu da yam sang haizara roi ler mi ba khoi gi political status akoina idea Manipur haisi akoi gi geographical reality akoi gi political reality economic reality social relationship ki reality do adu miyam jing du pullaga ne ba khoina idea Manipur haise adugumba potu miyam jing sina madu kanna honadana leidana masigi da makta siba na ba ki da ngai ihu kaya ma tawdana de galingai dagi from the very inception ko time immemorial dagi an sigi pai pu nga ko lak ko lamji sigi idea Manipur ji kaya loi haiba miyam gi masada yawriba khoi singi da cheliba isina masibaw badi punchigi khalo gana khaliba miyam gi wakhan gi mayokta aduju hojik chi Delhi ne haringe within this a very short time ko irang manung sida we are very royalty to them akhoi yam thina moina haiba illi moigi mayokta su kesu leiba oide moigi mayokta leiba khulai thado oi lambi salanji salaloi athing ba khwai digi pi dana lariba lo britar miyam dugi for the legacy hiram boragadi Manipur ki future zu gloomy wai adubu India ki future zu in connection with the Manipur gloomy wai hiding ai lete ba aduna I masmai thamjage adun tawriba pose is very yamaram chab demand ni tawum thokpani aduga mathang masan tamni low chaba sandu
sanbu thiu haidana hui mi sikpado huibu thiu haidana sida mathong marom khangdaba security force mayam PR manung ne na chief executive ne lai mayam jingsina mathong marom khangda ta ga di huibu thi tam ne sanbu thi tam ne is should be done by the masses ko miyam ngi mathak da kana lai bungam dein no one can above the masses right ai admai thamjage okay miyam na su akan ma khongjang si sangzali bani aduna pung nifuni pan gi matam su loisalak podugi tanjadu yore adu bahari ba 48 hours loidingai gi marak sida resignation from the DJP, resignation from the chief secretary as well as from security advisors si lakaduri bra chief secretary he is not in Imphal adu targadi New Delhi degi resignation tender torkaduri bra haibna chingba adu bu resignation na tongan wafum oraga at least ngasai gi explanation am high event si karmaina thoki bno haibagi explanation se kam gan lakadagi haibi humdani 48 hours ki manang da haibani tu explanation and explanation tu khidang wat patar ga apology amati natraga explanation lone apology du di pi ba yara bra 48 hours ki manang da habi wafum dilei adu hairi batang kun ga matui da COCOMI na khongjang se laukthok pa 48 hours ki ultimatum thamba dugi mikup kharagi mamang da koi lenga ki maike de chief secretary na koi inquiry committee ama appoint to hair be inquiry committee se na thoki ba tang kun gi sirui festival hodok pun mit ki thodok sida kamain thoki bna habi thijan gani and 15 days ke manung da madu report submit tawgani hai 15 days have dudi lakadri ba jun gi tang manga da tani adu tari matam am lairi aduna jun gi tang manga da oina madu gi matung da report lakan sida explanation do smain tairam me maram this is the explanation and madu gi matungina we are apologizing madu matungna koi soi gre na traga soi gi dre habdo hai do ribra bagi wapun jeng mam laktore to numitra ngani do yam sang ba ken oi na hangi thodok to numitra tara mangani gi inquiry bathok tabra bagi wahang sing musul leso who is going to resign have question am so lum tor lei matam so le selektre 48 hours ki no jaimat ka mai sami bi koi COCOMI na ojeki demand khara talaga magi sangchile ba khongjang si horen ahing hai tare ko pung tarani thoi tabada ngai bata loidoi ni aduna sigi matung tarak pada hoina yeng to si resign tobra tawdabra haima poni ko ado resign si ai tawdo mante hojum ki oina ti ko ado resign to si lambi ani khakni amana moi masana asoi badu khangjaraga ai masigi kanoda akhoi public to apology tawraga resign tawdaba yabra haismi yeng bama nataga resign to form bama nataga na adagi center dagi hai tare ko modi na ada noi adamai tori karigino noi adu na irang thole na seitharaga adu design to thoi na thoga atop ma hapakwa ma si ai ado si yam sangba process amani an paket to obi yaro da pot ama aina sum ui ado anyway COCOMI su magi logiba warep ama leigre ko warep ama leigre warep to na harisi masagi pung nipan gi manungda noi gi krep ama hayu haibani design tawni tawroi hayu do tawgodabani hagrabani na horen loire hayeng di COCOMI na moi makha taba khongjang si lauthorakane na khali ko aduda laipak si kamai don leidoi no state si kamai leidoi no sarang na ba phim ama amuk lakpagi mo ama koina du ui aduna kari to natabada masagi atopa haitare ko atopa state ki lakpa Manipur gi maram da kai khangdaba kangbu kharana laipak ngakpadagi Manipur si kangkhong chahendoi ni do idang thuna na ba moina sinbani na ai ahan ba smaina haining ring yang asi resign to haiba matam yogdore resign tawroi ko tawroi resign tawdrabani na COCOMI gi su akan ba khongjang changchan ba horani ko hayeng dagi leipak kamai tong na lang do no karma makal khongjang no do hayeng khangani akoi na ngasi wakal na sagat pa yararoi simle ko ado akoi chu nungai taba ma phawi kari gi no harga ngasagi mana hari ba porsi akoi army na ada mahar regiment ki kabu duna bus to the order paumi ki team du da loktho oina hari du moina maning to na haiba nati su na khayam senge maramdi masagi security advisor na sende governor na sende madu ayaw pham da warep lo hibani mayam punna warep lo min nagi bani na hayab ko lawri ba warep to kari gi no haiba potu moina harak pa akoi na khanba ga yam khanna ba pot ba khak leyeba ko adudi akoi Manipur sibu kadorga akoi atopa lebak na lo hi dong na ata Manipur thaba yaroi gaina harak posidi amsida koi khangam deb ko aduga den makhoina haitare ko makhoi je keno India si mapangla choki matik kan ba akoi lebak si mapang kanjei akoi lan si mapang yam kan ba lebak ni Pakistan ga se akoi tawri du uredna sumai yam harau je ba pot amane ba aduga moina sagi kuki gi khar khaksida moina ki dana ming lo salaga khochalaga tawraga di karin mi nawang na ba thawak tawri kai no sineba sila inje ko aduna moi gi nungda siliba nungda leiba wakal lo do potok ba suero
ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯗꯦꯟ DIPRꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯇꯩ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯁꯦ ꯃꯌꯥꯡ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯧꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ inquiry committee ama seme na hare inquiry committee ma seme si kanana order thoi Manipur dagi satkro leiranu resign toro tobiro nuina Manipur muthat tore Manipur thugai dore na hairi ba miauri ba number 1 da yauri ba mi do aduna order thopase COCOMI gi kangbu na loroi nawa lodi haigre hojikti ko masi loroi sana ba yaba pot na te na haigre aina so ama tapsin jari sini thigatori ba sikari no sini thigatori se kaino inquiry to se kaino sini kaino to se army na sai haiba wadu oidori bra adudi governor na order na security advisor na akoi na logi ba ware tu moina thabak utorpane habdu yagre moina ko army gi maran kokre natra adage DIPR kamai tore akoi dari kain pau perti khangdi dum har kani natra amoi su kokhrani adurgadi hayeng last kari hakani hakan numitra ngani gi matung kari hakani bra akoi kari information haga da kai da lapses lebani hai do ne natra communication failed oibani lapses lai hibadagi sai thokhi bani hai do natra adurgadi adu hairagasu adugi responsibility di noina lohum toy moi logadamne khoi yam line lodi akoina nakhoibu pyar bu akoina yam tathi bu option junate noim lai ma panda lai mayam se akoina yam nuai tabagi nusi da bu option junate bako noina kari no khoi Manipur se pongong sarga mai tak ta phammaga lai ba Manipur se noina Manipur muthalo hairu kai no sine bako adodi akoi puna maki sentiment se ayo ko akoi karingmam ta koi yasan da bagi film ma akoi pamti hojik ta ko aduna noina phajana la la haibase haibam thoi khongjang mayam ma lakani matang thang lakani khoina khangi masi miyang gi aina haisi yawgi nati sentiment do sokpani ko atai mayam su sogol isini ngasi sathari ba ban mayam se general strike si yengbiro dana kamai to general strike no do asuk yamna ninthi jana to bo general strike hai tare ko miyam na sokol general strike si pak u hidrabane ba hanati ngasi di phajana ui ngarang bokti ya kana tawdi ko ngasi di phajana tawre anna mai pakpa general strike ama oire mai pakpa se kaino mi chalandaba do nati ba ko sina piri ba message do india government ta piri ne ba ko noi nang tharai ba mi mayam jing se modi da hire ne ko noi na tharai ba mayam sing sina Manipur thugai dore Manipur da irang tholle se sigi message si yong na ba hire ne ko aduna akhoi miyam se nungai te aduga shauningi nupi angang sing yam warawai handagi matang sida aduna ke dore present rule se chalo hire ne present rule si hangro ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯤ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯁꯦ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯦ moina wang ngangi da bahai base miyam gi masin je mel ba natro moisi miyam gi keno ne ba ko leader ne ba ko akoi na moi semi natro moina wang ngang da ga akoi miyam ji maro thok tre pul la natro maro thok tre natra voice le tre natro anna voice le ta ba moi khara se kamai tok na akoi gi khonjel thon ga doi no hai ba pot ama miyam gi ama lakini soi lakini miyam gi ama lakini aduna nakhoi su mayam na tharai ba matam se tharak pa yai ko adi resign to matam thai ko adai PR lok thoi matam thari ko natra nakhoi su government ama semgera semoira noi amtani natro akoi wakhalon dam tang ui kaino kanda Delhi da lari su BJP sida pali su noi BJP natro na adu party am tan natro ada am ta oibani na noi na mahom sida Manipur da popular government ama lingbase noi BJP gi khwai da gi maru oiba thodang ama lei adu noi na hangoi kauru re natra adagi PR da thaja thambaga ing taba phem ji moina torga phajan laksalle ada karim togde ing se nungai re Manipur se nungai phana pale na haibasu oide natra thaja ba thamngai chom ta lekti hojikta natra sine bgo free movement haram natro free movement kai charge hejela prosum ada moi hom matem pangchale ni sida army hom matem pangchale PR ga men hom matem pangchale free movement sape yaro je matem pangchale natro sine bgo aduna si kan sida party gi president ko
party president sing keno niko hogi state ki niko aduga MLA sing aduga party ki workers sing khanabiu aduga mayam na matam tharaga gamen ama semu haiba matam do adu ngai ganu aduga nuina tumina leiri se tumina lehindaba ngami se khangadam niko noi vote pi riba mayam do aduna nakhoi bu tumina lehindaba ngami haije khangu aduna mase kuiroi hadaki tha sing mangda sodna mathang lakani aduna noi wakhal ta matam oire na swai thamjaki okay kogi legislators ingi yam chawba role di lere to role sida mokogi role uthok te betumina leibasida mayam na so amuki hana pen dawi hum dune don object se president's ki rule immediately masi withdraw to biro revoke to ro hare president ki rule se ki target de miyam ki popular government la kadoni to popular government se semba ngam dun so leri adai matang do su lak jage to adu lak ngai sida ina uda premanda laksani uda premanda na han ki thodok thokra matung da adu ki mamang do su koi bus mayam amana ta private ki gari mayam moji individual sing ukhul da loi chanari ukul yoraga ukul dagi mayam video photo ka thanar tana koi sir ukul da lere festival yauri kholi habi report phadla heta to lambi se security ninthina lai habi hum ju thamme adum nahan gi incident to the only bus to Manipur state transfer thaba bus to sin utar gadi March nipan gi kangpuk pi ki thodok to amuk repeat tor pu yai natraga madumang natraga su thoning da thodok nauri ka puk palai tum dhar pna chu thor pu yai madu thok tanam gi damak ta tang nip tara nipan onwards tagi aidi haugoda festival haugoda nini mamang dagi MST gi bus sing sin na gidre habi gi wapum lai adubo MST gi bus sin adar gi tar gadi kargi damak ta hari ban misita MST gi bus sit thara mino habi gi wahang di dum lai ada idu da moi communication gap lai ga na inquiry report ga la to male to inquiry du di numitra mani to hum di thok tabran khali thodok masa am gi damak ta aidi adum ingan ngana khangal lai rabo urabo hum du da numitra mani gi matam lauri se maram chabran khambi bra adu numitra mani hujikti COCOMI na hari di within 48 hours mun resign to we have ni makoi na hari bi mong sidi after 15 days akoi yenga ge habi gi mong mali kamai thambi ja sidum kadoni da sarkar gi di time matam lobuse sana bi di administration gi part amani aduga adum madu su tawjasunu ko right adu ai wakhan da di khwai fast ta akoi na wakat pase achaw mi da wakat pam chang samu su wakat pa yaro hujik governor da wakat pan kana roi di moi ne be chenari ji governor ne akoi honorable governor ne adagi noi gi chief secretary ko security advisor DGP adagi security advisor Manipur sam ngai ja ni da akoi gi mi yaudana akoi gi mi di sana lai pak si di yaude dana ko to mayam la aga sida panbiri ni ne ko adu India ni palasunu mo thok tawsunu adai na haijai di hujiki do sida khwai fast ta ai bu haijai ga di akoi de lu gi satra mo sum leija ba sida hojiki moi committee me semi do inquiry committee me semi adu ma lu gi makha da yati kai gi no har kan da lu da lai si national justice nam lai ko national justice the principle ani ni amana odi alterum party ma hear the other side ba decide the matter after hearing the both side have sima yare adumadi thamacheba ko second principle ni bera leise masi mayam de haijage nemo devet is judex propria cause haba haidi no one cannot be judged in his own cause haba haidi mana lodu thugaraga mai mathakta mu case to mana jasun phamna di yaroi ba inquiry ngasai committee se phamdoi mi si resign to wasi di yauri ba aduna yadre aduna aina khamd si sidadum bera leire ko starting for the ngasai order masamak to adu national justice ki principle no one cannot be judged in his own cause this is a principle of akoi gi kono high impartiality hai maduda dum bera lai aina khamada order sibukta inquiry committee sem adu gi order adu mak challenge to we ani court phone taw dawai wani taw bodi phabaran khale court se ka sino phai ana court challenge to the inquiry committee ka khrani asem bodi si ministry na kind of army is under the command of the minister of defense ma khar lai ni aduga atei mayam duna akoi gi central armed police force kawi central armed police force yauri sharp yaure bsf yaure itbt yaure ade ar yaure ade cisf yaure ade nz national security guard yaure ade gi ssb yaure moi singina central armed police force ko moi ministry of akoi home affairs makha dai doini ade operation command bu di army gi makha da leiba ade indian army se defense gi makha da leiba ni na ministry of defense ta Rajnath Singh the complaint dom change ba ko adu makti moi akoi thengna de adu natraga na supreme commander of armed forces si akoi president of India sin under article 53 of the constitution of India and among the complaint mon tawudu bu cabinet na kain center tor ko do mi tor ko su moi dagi oina khwai phabadi ministry of home affairs dagi inquiry se moi di order thor ka dom ne aspa gi review to ba tholai moi dagi loi thoi moi dagi and ministry of home affairs ministry of defense dagi thol ka dabani and swai dagi thoksa le dom thoi di su phame mi du mabu thabok dok thu mana la len hai mi du na mu just mu oidori aina khamada ma dai du adum magi fall si lang ga di ko board app any show ko lo de adai de dum khara bera le ben khale dum aina ha ma thamni ahan bada hojik ki order se lo de ying de sukta ta ba order president na thoma su si order ta ya de ko sima khangbi ro ko huiba swai lo sabab yu
law ma lei ba khulai wak si law je keno constitution je constitution India ji law beleni mana khwai de chawre mai makha adu mu order ta bai de khoina constitution je pha ga pare tum ga pare phai ga yenge am yawram dre sum lei ba am maming bu on tho khumjal lu bi order ji di prithvi da kanam tar prime minister pba de president ma samang pba su ya de kanam tar pba ba order na te si di orders ani su amana legal order haidi order tho je law ma khar tho ini law army is army act 1950 makha le moi law ma pan ga lei poti loi asam act 2006 loi makha da lei aina khambada adagi mayam sarkar semi constitution makha da ni adana lu sigi makha da lei order oi dawne aina haibada masi order masamak se order di leram dori wari di order lei hairi ba ko order lei ragadi that order itself is illegal order ni aduna di order thoiba illegal law da yaw da order thoiba leiba ami mami khumjalo high order do adu den khamada order thoy nu pa hu ba so hai ma chang ga so sunu india gi oining boisanu ma du thabak tat ka dabani thabak phok ka dabani natraga di bad president haidana india ji pangna ya ba order ga leita ba rule of akhoi gi law oidra ba rule of man oirani haibani da adu report ma yamna khoina hainingi aduna hu ba so hai lo sababiu adu nu pa natra nu pi hu ba involved si loi action lo dabani law gi matungina madu law da yaujabani action lo do adu lobiu adu ga aina sum khanjabada illegal order ni sumeko adi amakak lei masi khatang lui masi lu bani da khangba wani ad masi ko respondent superior ko ako international law gi tam ni masi da ma haji moina ka ha masi war gi matam na pale maroina adubu peace time na sunum panbi ya ha na ICJ amasung akoi ad hoc tribunal me akoi gi international criminal tribunal for Rwanda ICC international court of international criminal court mo so haire adu respondent superior ko mai asa ek mai asi madi masi Nuremberg tribunal second world war to Hitler na mi ga pa ta hat du sai policing du phar is na sai ismen ga du phar ga court puthok ko trial to puthok mo hai se ai khoi di kai mara lite we are following the order from the officer hai officer na pi order ko follow to bani aduna ai khoi si akhoi gi kaim to leite superior is responsible we are not responsible akhoi di man hai order to bani hai army su to ta ga di court martial sa doi ne army ki makha superior pi order subordinate to dia de to da ai na mo hai je ne si respondent superior le kai no ha kan da masi sa na dre respondent superior si yadre hai na ko na hai ga ko ne supreme court sa hai the order si ai ngon order pe matam order si illegal la illegal si ai ju yeng dong ne khadang hai lam ji mi le ha to order pe khalo ne army man pi hai ba te ko madu ora law da hai ga no quarter order ko no one should be live alive ba kana te hingan no lo na ha to hai ji ga sai gi kai no tu da mi lai ga trial da tawri ni akhoi gi Vietnam war da adu order kap hai ga lo ha to ni kano da thigala kanda adu order du illegal order ni sum order pi ba di logi matugina aduna adu order du di order ru pai nu pa angon yo re order ma aina khudak te si di ai tawre da bani si order execute tawre ma hai do ni ma du lu na kan ni ba ko adu ma su khana ba chumi hayek army du na su leidna ko adu su hu ba involved si akoina dandi piga da mi inquiry committee du budi adu budi yaro aina hai du lu da hai ba du ni ko adu ma adagi hawjik se ulam lu ri si moi myam si delhi da loi lei hai re ko Mahara Jimin guys, Maharashtra Holo Kibani, Mudi, Pabam Topani, Mahaga, Maharashtra, Ambedkar, Kupudu Nevo, Kamai and Kandi, Somalakan, Elekabadon Toba, Aquinasu, Luz Kanda, you talk about Totani, Kanakanda, Army power, Sekuleba, Aquagi, Central Armed Police Force Poero, Indian Army Poero, Loinsang is independent act of the Kainaga, we are still in the 356. Who is Aqua 356? Breakdown of constitutional machinery instead. 356 adu never go. Adu ne could lazy. 352 not 352 orga the army martial law type or never go. Aqua still 356 ni 356 ta suma martial law type at over luma. Army could have took a part of some amount of rule. But with the people Sibu, command to Yam the killing I wear. Aduna still 356 ni. Adu aina Iba Haja oragadi, Ujikido. Aquina Togushi, Aqua the labor army or BA at the Gidi. Paramedic force of BI, Central Armed Police Force of Moising, in the aid of civil power name. She acquit one Kang Bigadabani, Secretary Advisor to Kang Bigadabani, Chief Secretary to Kangadabani, DGP to Kangadabani, Governors of Kangadabani, they are acting as in the aid of civil power. She ain't high with the she constitution list, 7 schedule Pavero, 7 schedule union list to give list number 2A, 2A the only quoted 1 the hour, 2 the hour, 2A the Central Force Mayam. Command of the Union government level state cannot in the aid of civil power, the of the Kaidogay, I see 2A the Yawani, Aduna Madugi interpretation, Naga Popular Movement for Human Rights, again Union India 1996, Supreme Court Artan Revenue is no action Tomatumda in cooperation with the civil administration. And civil administration Kangusu, Yawam doing Koswadi, civil administration Kangu, Yawam doing most independent act of where the independent of civil power never go. Then a Kambi Hagana, if Hongi Kesu Paro, at the end of Kambi Savan Sonal Power, and a Shilo.
in the era of civil power ge principle ge violate ni adu aina last but not least aina haji ka rang kanda aku India as a federalism ka wir nu ko aku we are in the federal constitution ni federal gi state as a federal unit amani union territory as a federal unit amani pulap se pulap ko federal union of India union state haidana article 1 da oi neba aduna masigi masi tawrisidi federal scheme se thugaiba constitution direct hit toba adumba pot nei masidi ko and sentimental that's different thing ni we all love our Manipur mai dang ten ko hingiba she su Manipur mai si ni that's different thing ni akoi dum leje adu nataba federal structure of the Indian constitution hit tawri ni esa bo mai case pa biu aduna aina khamada this sig ex rai lai ek natem manung da conspiracy di leidoi ni ko conspiracy theory mai akoi involve tawi haidi kanana haiga doino haiganda Manipur khumjalo haisibu suspension operation kampu duna haira muchi yai hairam do yai natra manungda whether is a hidden agenda akoi the conspiracy is a bigger conspiracy leira aduna masi mam thidokom changi who involved masidi matik saba deterrent punishment pigadabani natragadi aina khamda panga yabinra Manipur si phaktar kani whether still Manipur exists or not question I have da Manipur de leiri ko aina constitution pha ya yengbada state si yaudi khangegadi first schedule number 1 se listen pirakane bako Manipur si try panga da den yauri aina kham still Manipur there adu sidi masidi ko flagrant violation of law ni rule of law ni masidi aina khangba hak pasarak piba natana upai choleti okay ai uzadhan bi hujik si han tang kundi hujik pol leptana private ki gari sing athopa gari sing mayam ma even Manipur da koi police ki hargade Manipur police thawa governor hargana governor of Manipur koi ki DC orgasu DC mai Imphal East West mayam loi thana rag loi se lei ha ta Manipur thapasu mayam di chali tu maruina MST thabagi si khumjan biu na haibagi wapum lakpasi nan gi March ki tang nipan da koi ki highway hangdokani ta Manipur lambi puna ma hangdoka freedom of movement lehengani haibda fail hoye failure रहता है failure दुगी अमुक अदु मखाता ना मुतरो कदरा है बगी चिंगना बदगी तौगने है बगी वफम ममदी लाई अदु मधुना मरम ओरगा ngसागी ममिंग दु खुमजलो है मकी ऑर्डर दी पी खिदबो माले है बतारे ओनली इसमाने एमएसटी गाड़ी से सिनरगुम सी है रे एमएसटी गाड़ी दु लाखसलबनी ना अतोप गाड़ी में सिन मदु हाक मतम संग दमनी ना मतम असोंदा कवर तो बसका दबा पाउमी म्याम दो अदुना नंगोइदमनी ना ngसाई खुमजलगा थाजन तारगदी मखोय दे हेना सिक्योर होयगदरा है बगी वाखल अंतर माइना थानबा या बगी वफम सु कोगी amjomadi EGM gi timna governor ga chalaga unaru matamda dum wafum sukhara de dum phongdor pudi lei hai tare aduna zadla action gi sei hojik mayam am sangnari aduga March 8 ki thodok to MST gi bas thokibni na amona halakadra hai bagi wakhal onda tawbuni haiba taraga su March 8 ki thodok to na maram oiraga amuhan na koi freedom movement se lehen mang amroi adraga moi gi kuki party se bera ni mase koi adi मोइना लंबी थिंग बसे कना खोंजे कंजल कना तौबी अदना कोइना थिंग बुफौ ngमोय अदा सोनसु ngमदौ मानदे हाना मोइना सकम तो सरेंडर तो थोपकी मोंग अमा दमाइना उबीब्रा कमाय थेमे March 8 की तो कुछ गाड़ी में आम दी चलल लियो March 8 दा अखोगी मणिपुर गे MSRTC संघलकनु हाइबगी दगी वाथोक ओइरेको अदुगी दुना वाथोक ओइहेदना ngasi je mu मणिपुर थाबा MSRTC से संघन दबाई से मोइना सुमाइना वाथोक ओइरकने ना तौगेना खलमगदि याम लाले दि केनो दा सिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सु सेंट्रल गवर्नमेंट की सु अदगी मागी सिदा लाइब एजेंसी म्याम जु मोइ जु इंटेंशन मा इरे द लेरिबा मणिपुर जे मुथनिंबगी इंटेंशन मा लेबा इसम सब आगा लेगे द पूर्वाचल के सिमजली दुदी पूर्वाचल जे मणिपुर ने मिजोरम ने त्रिपुरा ने तोरगा अतोप लम मोइ दुइने अदगी नागा की साउदर्न नागालैंड नाबदु मणिपुर जे चखिदोइनेबा अदगी कुकी की यूनियन टेरिटोरी वगैरह नंगी जौगम वगैरह मा सिदागा याम लुनगा लॉक्शन दन तौरजि मणिपुर दुगाइबे पोर आथनेबा खौदेलोबो को राइट अद सिसी अखोइने इचम चमना उबवानी अदो कांगलु अमनदी माय डॉक्यूमेंटेशन तौरगा मु इरापो होरानी राइट we have already got our separate administration guy na because sigi smaina Manipur thabji smaina even central government ke agency ne nam all this security force me amja aduna adu torone ne ta harkane ba aduna sigi si yam section ga da pot amne haibadi tungda kari torpo yage ama ma tobu yage si moi khangwi bam thokpa amne ba aduga chief secretary woro DGP woro degidi koi security advisor woro ko लरिबा मैम जिंगसिसु मोइसे मोइगी इंटरेस्ट सी पुरा अखोगी मणिपुर जी मौंग अमोइना थमगी इंटरेस्ट सी मोइदसु लेबिगी मिटायो अदुगा आदगी मागी सुप्रीम कमांड मैम दुगी इंटरेस्ट दु माइ वेबी आइको अदा याम लुरिजे सिदा
moina always democracy di yang bigadam lai risi sagi public opinions people's voice se ngasi ngarang thoi basida pi ri mayam jing se si yam sakot balam do di ngarang de adum tawne hai ba ho de ge dum moi tom thupa expansion wagera ade apologize to boy gera ade kai gum khar di soi to ra dong ne ba maram di miyam na pamba miyam na pamaga hai bai se democracy di khwai di maru ba amane ba maram di hai ri nga sange khoina resign to hari ba whether it may be governor or be DGP or be security advisor or be chief secretary or be they are paid for the service of the people ada moina tolop sarji manipur gi nemi se la ji right sumdre ne adagi security force me am jingina sida tolop charga ngak tan leise sumna leibna te ba they should protect life and liberty of the citizen atro magi citizen jingjigi awa basi thengnari ngi nungai ba leipak sibu pitri gi leipak karam madal em dono khang de military rule the box mai tok dum man de ba akhoi lami thong nungai ta basi so dum praja no wa basi so dum akhoi di nungai moi chumdra adai lami ji kenom thikchal la kenom toroga kai nom thingjal la miyam de kohen ba adu de nungai ba dong toi baza manung de tor ji ngna miyam da problem e pi ngai nungai ba man ba lengak se masi ai pithribi da except akhoi gi lebak sinatana ai lem dong man de but I think that is not happen in other states of India state te de towa di man de haidi pen da ba jibu loire kaino loire di magi masa mama leipak pon pham lam du da irang thwe irang du yokhala thame babu wena yenga leire aduga miyam jing du na awaba maminte gi mapi ta dana hingbagi wan thok leir ta dana even suicide to bu yorok matam jiba da karim ta khandri ba delhi gi lenga wagera adai sida laiba pr da leibir basi wagera han ge khoi lenga pa jing du wagera moi jing ji karamba lenga kono haiba wahang leiba sumra ado tasengba magi integrity leiba aduga magi thabak tu gi damak ta tasengna my royalty leiba mi wor magadi aina thabama to da soi kanda chaw mi mya ma masana khangna haidra ju resign to idina ba ada khoi jadu ju to roiba aru to roi di kaino da masagi yeng basina kyamu maru ina loge ado center gi su moi gi interest sina state interest si nongkai leiba gi film ji moi kyamu haine jage da even moi car jing sai wazan su topic ba federal structure ni have du car ba federal structure is kaimna te ba or ya nari ne ba unit state ni dana khoi ja aduga moi na state ni dana in a real sense that the moi state ha ga da bane ba ada khoi ne unit state ni ado sigi unit state ka center ga ani relationship sida power ya nari ja khoi state ki yam da ba da han de 66 power layer mane ba subject layer mane ngasi di 61 da ngai re adu ju kak thar ai ni ai kan kare na ani mak to ya ba na mu inkhali ni kaino da ani mak to ya ba moi na kutingjan yare adai moi namjan education je concurrent yaw ni na ado akhoi ju state ki tobom to tok jage ha ka da ngai ko ina nam yai da center na adu ne he ka le the state na power handari ba power 61 du ba da manipur da di amada sinadre ba mas da kut oi thingjal lai re ba sigi khut thingjal li je masi akhoi lengak pa sing sina culture ma dong to le ba ya south de khang gadam ne right south de khang ne ba not a single subject moina ga khut thingjan ya ponte ba adui mathak ta leijari ba subject tu mathak ta sagi concurrent du da state ka mugnar pa matam de su mai sia tanar ka da ba pot ne ba adu jo khoi di tau gidre sumaina culture ma lai gre ba khoi da krani ikom na thadok ba ma ko ai thawa sa da ba moi di tawring yar ni ga na khan ba gi pot ma lakhi ba ji akhoi ji ma mi yam chauna ta ba dong tawe aduna miyam gi opinion public opinion ko that is massive reaction je masi phasna khanmam thoi aduga manipur da leiba miyam jing je citizen of india ne ha basima men ta ba phai moina natte ha di am phare na hoji de question nang ba yam ne ras are we citizen of india or not in akhoi citizen na re akhoi thum tok jara ge ba we can defend our manipur koi ngak pa sai lising ahum mari en ngak lai ni kaino moi na ngasi ngak pa matam dani thugari myam je
थुगाई दे होने में आमजा probably sigum wakalo lebi ki damakta Manipur thaba muthalo na muthalo muthalo bi ai ए adu size this am nungai ba hoje ko nei nei me am sum yang kan da they are always discussing about the effect effect to loina le ba what about the cause di kam do kar ge ba Manipur se smile le ram ba matung da gi India da pula matung da lakh ba train sibu mo ju sulai nei na drab jala ba okay plan first year plan gi agriculture second year plan gi industry third year plan gi tertiary sector service sector chakot pugai do akoi assembly lei trip ne ba siu myam ma jam khangbi phai keno miyam na sawin sawrije interdistrict disparities so am chawrga sawra da praja lei te keno ai maram di in comparison with the people of Manipur and the others id akoi minen singboi ninge ba asum ne hai je okay aduna namjan mandana likhat pangam da bigwani aduga mayam leiriba sang du dagi akoi ju ta ba sana te ba aduna leiriba film ji yam hena akoi ba handane yengba citizen ne khanbi da ba aduga kare hai tare khoina kaisu na ta pot sida tungda heng migi kana boy ga da ba yeng na bagi misang sang bhai tare na aduna di aina sai jage bdo moina they have to note it in their mind they are paid for the service of the people okay adu yam phajari wa apni hojik explanation amaga nang gi thawdo se kamai thawgi anbi explanation COCOMI na hire reported hours the people have ne apology am reported hours the people have ni ani se people sida dum public su phanam yam na di dum specify di to wi arab ne adu ani se pi de kariguma ani se explanation amadi apology hois mai to gi badu noi te so gre matung da togdang hona ge ni cham cham na haibi abado madu hairam taragadi apology cham cham na nang gi do soi gre madu soi dan hona ge haibi cham cham apology hai taragadi that apology will be a document am oina le horagani haibi document du makoina kyam yam na aran be administration to gi da dai taksar gani haibi wafum oidong male aduna su moi apology su togdre explanation su pidre aduna uza hemantan hek thambi ki banga sagi immediate withdrawal of PR huje PR se koi gi lamdam se gi polity khang daba emotion sentiment khang daba history khang daba myo singna sum rule tor sum thodong mayam tholoni adu mayam se am ka hen warani aduna se PR se lothok bigro haibi humdune to PR lothok ki target di popular government amul han se habni adu popular government se di moi su learning dra khang de ken laga di Manipur issue mo lo sam jung dong mandi ken to mamang da mi loing am gi de PR lai loing am de anuba popular government form tor ga su Manipur crisis se resolve to ngam gani haibi thoin ude aduna koi anuba election ma try to boina mayam adon do ina focus it dum leina jumale aduna buji moi su lenga sem dana ba koi gi tim lere na mai sum lei bi mong sum to male duga handagi issues su yam kanna interest lo busu ma mita de kamai thambia akoi na sangeng to di report ama akoi na ngamdong mante na haiba hongoti okay ko ai ngamnya ne khali anuba public government laktar public government ama lagadi Manipur si akoi amta ne ken aduna phajana nganglaraga wakal taminaraga de adum yane adu sigi PR mamang da su koi popular government ler mi nate adu khene potu sagi pale ba singi bi engine du ne ko okay hana gi di engine du yadi singi bi engine du yadi hai double engine du yadi hai ne ko ado engine du so amma mina na hawai di hari ji adu mi du loktu hai bani engine puri bu adu wari sana si hai bani hoji wari sana bokti ki yari dana sana ri dana ko ado sine blai si adu na lai si kai no har ka di moina taliba demand tori si kamai tong tori no number 1 number 2 demand si kamai tong thengna ba yaga dage tawum da ba yaga dage haiba ponam chu lei ba ko adu gi matang ru di khoi fa da su nei na ba yadi adu moi lenga accepting dre kai no sri sem da ba maram si ai kano haijage ba ko maram si center na Manipur da personal rule thamai si kari maram gi thamino ha su ma yam nai sengna khangna ba khamina ba pai chief minister weramba hoi ikai khumna jarba ujingna hoi kana hai tare ex minister hai tare ko NB masana haire ai noi mayam gi kano mayam sing si da akhoi khangam da na isi resign to bani haiba pot ma pal khangam da ba makti haidi man haiba si ko phammun da yang da da gi ma resign to bani haiba pot ma ai nan khabar do ugi ko adu malai anyway man resign to se center na resign to ina to hon bani ko maram kari gi no har ga di akhoi na hawaji pinai duni jagi party kan na bani ko MLA mayam gi machoi tar kai da na bani hoje akhoi na khange PR ler kan da Manipur se ing tapasigi maongi PR se sum leraba sahi manga PR thamasu Manipur se dum fai leine ko sungai yaro ko habadi masaki mana tawdo ba thabak se santi langna ba ing tapa film langna ba se masidi no ma khudingi khabar par sungai re na takana direct par sungai re lamai mam pha tam par su dum salidana shidi saloi ko aduna magi time duration legedam ne ko tha manga sangbi ai chai im sangbi ai chai ani sangbi ai smain to pandam ma yaw gadam ne ko
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯎꯏꯌꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯗꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯟꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ MLAꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MLA ꯃꯉꯥꯗꯣ ꯄꯨꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯣꯏ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯃꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯄꯨꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯨꯜꯂꯨ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ BJPꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ MLA 10ꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯦ 30ꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯟ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯆꯩꯁꯤ ꯈꯥꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯦꯕꯀꯣ PR ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯥꯎꯕꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯎꯔꯦꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯥꯔꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯥꯔꯕꯨ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏꯅꯦ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯄꯦꯜꯂꯦ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯋꯥꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯔꯤꯖꯣꯜꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯏ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯕꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯦꯝꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯕ ꯉꯥꯏ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤꯀோ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯨ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯜꯍꯟꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯜꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯄꯨꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯄꯨꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯒꯦꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯜꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯒꯦꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯒꯅꯨ ꯑꯁꯣꯛꯄꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯟꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯗ ꯐꯥꯜꯇꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯈꯣꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ MLA ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯅꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯈꯟꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯣꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ MLA ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ 2027ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯦ ꯃꯦꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯐꯖꯕ ꯃꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯐꯖꯠꯇꯕ ꯃꯤꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯗꯦꯟ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯦ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯡꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨꯠꯋꯥꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤ ꯈꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯕꯗꯀꯣ ꯈꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯀꯣꯟꯕꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯐꯥꯎꯅꯗꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯂꯣꯟ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯎꯅ ꯉꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯁꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯈꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤꯀꯣ MLA ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯃꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯃꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄꯗꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯞꯄꯩꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯏ ꯑꯩ ꯁꯧꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ PR ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯊꯝꯍꯟꯕꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ BJPꯒꯤ MLA ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯍꯟꯕꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯟꯗꯕꯁꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯃꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕ PRꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯗꯕꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ
हंदकी जुन था जोंदा मणिपुर दा पर्सनल रूल से लौथो का नोगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा मियांगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमंगमद्रबा नो रिजाइन तहो अइना नाखै सेंग हायनी एमएलए सिंह प्लीज नो रिजाइन तहो बन फगनी ना आई स्वाइन थमजगी ओके लालिबा जून की तांग तराग हुमदुइदा था मरी मपुंग भादुनी हुजिकी था हुम हेला फावसिदा प्रेसिडेंट रूल से था तरुक्ता लोइदुनी अदुगा था तरुक मतुंग दमु मखा ताना सांगदोक्तुनी हायतारे अदुना सी मनुंगसिदा अनौबा लैंगा अमा पॉपुलर गम सेमंगमदा तारगदी अदुसु हुजिक नहानगी तांग कुनगी थौदोक से थो मतुंगसिदा अखोगी एमएलए मयामसिंग से पुंजन मंगमदना हुजिक फॉपुलर लैंगा सेमंगमदबा अइना दुम चीफ मिनिस्टर ओइनी अइना दुम कैबिनेट ओइनी हाबि वाखल लैतारगदी मणिपुर से ममिंग थोलहनदब खक नतना मणिपुर से पुंगाई कायबा मणिपुर की एक्जिस्टेंस से हुजिक लैरिबा फिल्म से नतबा अतोप मोंग अमदा लैगिबि याबगी फिल्म लाफोक्सिदा तुमिन लैसनबा नत्रगा लैंगा सेमनबो होनदब तारगदी मियाम दि पुल्ले हतर मियाम दि खोंजंग चंगजली अदुबो अखोगी हाइरिबा लेजिस्लेटर्स सिंग असिना करिगदमक्ता सिगी स्टेज से ओरबदा हाइरिबा मेगे तांग कुन की थौदोक की मतुंग मसिते कंडेम गादी तौरी तांग कुन की से मसी यामना फतब थोंगनी अदुनी दाने के कंडेम तौने यारो हुजिकती कंडेम तौने यारो लेबाक से कंदब यादे अदु लेबाक कनाना कंदुरी अखोय मियामना भोट थादखिबा कहन गिबम नोय मियामना कनबिबा तारे अदुबो कनबिगद मियामना कंडेम तौले तारगदी कनाना कनगेदुरिबगे हाबि वहांदुनी अदुना सेंटरना मयाम से के मरतगे अमबुदि खनबिरानी अदु मयाम दुमदि पुल्लगा अखोय लेरे वी आर 32 वी आर 37 हाइबगी नंबर दुम थुन उपिरो एंड अखोय मरतगे अमा हेक्ता खनबिरो हाइबगी अते अखोय खंजरगे हाइबगी असेंग मेदि खंजगदौनी खनबिरो हाइबदुदि दैट इज हाईली अनडेमोक्रेटिक अदु भाव मणिपुर मियामना यारबने हाइबतारे अदु भाव पुनब ngam तारगदी अदुम अखोय पीआर से थातर की मतुंगदा अखोगी असेंबली डिसॉल्व तौरगा मथंग इलेक्शन गायबना फरि हाबि वहम दुनी अदुना सिगी स्टेज से योरका अखोगी लेजिस्लेटर की रोल से कमाई लेबि जप्रे मान लाक्सै पानी ओजा हम तुम थम्बेरे अदो ओजा धरम बिनसु फजन थम्मे अखोई थोइबा थौदोक सब मानना केरला थोमबको केरला से तुम चली अदुना केरला थोमबको हेक ओदर थोपगा यूबी ने मिलो थोम तालानी मोन को केरला यूबी फजन थोएबो कोकोनट से कोकोनट लोय थोमगा हुजि रिजाइन तवैसे लोय चेंगरनी अदगी दि बिहार तौम बिहार आलू फजन थोइको लोय आलू न थोमान तालाने उ यारोदो पोने मनक तौरिसे अदे कर्नाटका तौरमगा कर्नाटका दि बेरानी लुंगी ताखलगा मोइदि थांपाक पाइ चेन थोरनी आइने अखोय मणिपुर फय मणिपुर जी पीस लविंग नते खोइदि पीस इज वे ऑफ लाइफ ने खोइदि अदुना बु खोइ खांगना ले जोगजि पुगदा अना मसि मयाम थागली अदुगा मयाम सुपा ngang बर तौदुसि लो ngakतनि को ओथर जि लो नि को लो इंक्लूड हारगा एक सु सिंगनी कॉन्स्टिट्यूशन हौरानी अदुगा मा कस्टम मुक चिंगकदोनि अन ऑर्डर मयाम लो ngakतनि लो द लोय लाक्तोनि थबक थदलु रिजाइन तौसु ऑर्डर पास तौकदोनि आदगी नंग चलो ना अमाय तौदरा अदो क्वाइ फास्ट आइना थमनिंगसि गवर्नर की ऑफिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को आर्टिकल खोली स्वाद आर्टिकल 156 को तौकदोनी अदायदुदा अदगी अइना याम ngang mangsi aina ngang si 159 article ni ko sida aina sumayam ningjabani oath and affirmation by the governor office se ojiki akhoi gi respected governor ajay ko bala office samu numbi sida high court gi judge na chief justice natra senior most oath logdoni oath and affirmation aduda mamangi du party relevant party yam nong jani da mayam hai ai adu har en har will to the best of my ability yam phaja wa he yori ko preserve protect and defend the constitution loini magi thabaksi preserve toba protect toba defend toba constitution ne huji constitution ji whole bani constitution ji borana kupabani da manipur toisi ana preserve protect defend the constitution tawni na ma thari leini ot lori ni ma se aduma phosa sale adagi the end the law and I will devote myself to the service and well-being of the people of Manipur tare Manipur gi ne ko ara aina yam nungai tridi governor gi high office ki magi paramount magi tawdo mathaudi preserve protect and defend the constitution ne ko ada ai akhoi di huji constitution pe right am to phangdram ne khoi constitution je akhoi da akhoi Manipur yaw da bapta lakdam nu ara ina khamba da akhoi si akhoi right assert to bum changi governor da si ort ka si pubum changi ba protect preserve defend constitution ni si ko ai to bi ge am to bi un hayum changi prang si danda bo to khoiram changi ada sima adu danda bo sai khamba da praja akhoi na to budi akhoi MLA sing tawraga di yak action pani अगर खम एक्शन पानबा एमएलए दंद बो तौनरीना कोई सोरा सब लुहुंग सब खोरम नरी दु ए लाइपो ने कोई अखोई कल्चर द याउजरबनी नुती खोरम ने कोई चलगा तो गवर्नर से खोरम राजन चंग खोरम दिल्ली दे हलक एक तो पांग से खोरम बिरो प्रिजर्व प्रोटेक्ट डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन हाइबनी म चता बिरो साइन तौबिरो हाइदि काव बसिदे खोइ द रिफ्रेश मेमोरी ने कोटम तौरे आई कावगदी आई नीड टू रिफ्रेश योर मेमोरी अद सी उत्पम चंगे अद अमना उजिकी पीआर के लाखपदो पीआर सी बुदी अखोई एसआई बोमाइन हारिस एसआई बोमाइ अगेंस्ट यूनियन इंडिया 9 जजेस का
ko panna mi lo khang ba 1994 hai si di 356 si di ma thamai si di report of the governor or otherwise have governor na kai report pi ko khang de pangang cham ba ne ba ko amisa ani hai re amana matanam chan thame irang chi thamin hai re amana koi PR pam de hayeng ala dum saka ha ko do mo se khat bani ungjela thame ada jam yin bai ta report of the governor ko mai pi jano ada to sor otherwise why ada taw ada le ne adu matang sida ML gi role se khoina khambi do si manabo wahini ai budi am kan haite si wathology ja hai je pun ba hai bam mo je pun bam changi han ba da pun loi har ga na mayam gi pressure pulan bam changi pun ba mo ma voluntary ni mo ne punja do ba adu pulan bam changi adu pulan ba si ya da ga di akhoina पोचै चेन की दुर हागरे हुइ औदों पुल थमिदना अमाय तौर मोसी पुंजिन बम चंग अदुगा पुनबा पुलन बा पुंजिन बा अहुम जी प्रजा की थबक अनि दो लास्ट के अनि दो प्रजा मैम अमता यात्रा के तुसन बम चंग पुंजन तारे अदुदम यात्रा के दी अकोइना FSR बो माइना हारि सिटी असेंबली से रिजॉल्व तौद्रि खैदी रिजॉल्व तौद्रि PR से यहुम बोदुम चले दुनि अदु रिजॉल्व तौद्रि खैदी अदु एनिमेटेड सस्पेंड एनिमेशन ने बको अदु आइदु द मोइ आशा का तौरंग ने बको सका अदु एनी टाइप सेमकनी गायना आशा तौ मोत एन सपता क्लेम तौम चंगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गवर्नर राज भवन द क्लेम चंगी क्लेम दु द लीडर द याउ दारो न होमो सावबमना लीडर दु हाना सेंटर द मोइना लॉबी तौक तारे खनबिरो हागा लीडर न खललो अदुगा MLA की सिदा माइ ओट से थर्ड शेड्यूल दा यावी को सि लोइ पाजरो इदि am नुंगाय हम यावरी elegance to sin अखो MLA सिंग सिना मागी बोर्ड का बनु मितु लोग दोनी elegance to the assembly floor da elegance to the constitution India law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India integrity India hojik federal do ada ming bu thapu swai da yawram nairaga ada si moi uphold tawni hai ni adagi the faithfully discharge my duty upon what I am about to enter ga hai di ma pazai representative pazai benefit tawdong hai al kada ja kham khang di ai na su tatana na hoi haram hojik ka tokre atheng bahing da ko atheng bahing da khong nu chi em ko amai tok da ko Manipur university da kokil khong me khong ko ta da amai to atheng bahing si da moina ot lo hi bu do moina farm se lo hi bu do amuk tang masan ning singa ko okay lo ki bu sak ado amakha mini makhai kuiro si da intergeneration equity im leirib ko lo da akhoi gi forefathers sing akhoi thambiramba Manipur की गमखै Manipur की फजबा सिंग पा तुरेन जाति में कल्चर सी मैम अखोइ द इनहेरिट तौबिरम बने अखोइ पिरेनी अखोइ पाइ पुसिन मदु nga काना मोजि सिब यावख्रे हिंग यावख्रे अमाइ तौना मोइना अखोइ द हुजिक लैब जनरेशन अखोइ प्रेजेंट जनरेशन पिरम बने अन प्रेजेंट जनरेशन मसि टेक द काइदा फ्यूचर जनरेशन द पीब से अखोइ साइ छु द अखोइना सिनब से देस रेस्पोंसिबिलिटी टू प्रेजेंट जनरेशन मसि लो द कै कौ के द इंटर जनरेशन इक्विटी कौ एबो आइना खमदा सिगि प्रिंसिपल से अखोइ खंगागा हिमालय बेक तम अखोइ हिंगसे हिमालय दमक सी अदो सी बाय दु दai कनो रिबोल नते को हाइदि हिमालय बा त खल्ल से बखोइ अदु खल्लगा तहुद्रगदि को अदो फास्ट द फोरमोस्ट अखोइ MLA सिंग से MLA सिंग सिना ममांग थारगा सकदबने बको ममांग थादा सु याइन मनिंग हारा थागेरा मायाय वाइ थागेरा जु मोइ थोरपम चंगे व्हेयर आर देम मोइ कदाइ लेरि where are the MLAs where are the legislators makeup thoga leira ba MLA सिंग क्राइ दि लेरि हाबि हम दुनि makeup थोक दनि makeup thoga लेरा बनि अदुबु हुजि फाउ द पुनसिन मंगम द बा पुनसिन मंगम द पुनसिन लरना बहना बा अदु मयाम सि याद तारगदि पुनसिन बसु याद्रबा पुनसिन पुन अदु आई टाइमिंग टू दति ngasai gi thupsan ba habi means dissolve to budu mathau tare habi हम दुनि नत्रगदि सिगी सिचुएशन से यारो फाउ बदा कोई लेजिस्लेटर मयाम सिंग पुनजन दबा पुन नबो हन दबा अदु इतारगदि मणिपुर के मराई बक्सदी लेत्रे है बजाव अदन हुजिक लाइब सिचुएशन सिंग से अखोई लेजिस्लेटर मयाम सिंग असिना निंथिना डिफेंड तवदब मतम से द मखोई सस्पेंडेड एनिमेशन द लेरगा करम हाइना मणिपुर से डिफेंड तवदोइन अदु तारगदि मखोई लेबगी करी वान थोक लेरबगी हाबी वहम दोनी ओनली कोई मिनिस लेंगा सेमम दाइदा खतदा मीडिया तो थोलकपा संबित पात्र ला कांदा इम्फाल होटल दु उनाब लाक खतदा उबा अदुम gi thabak thorom to thoga hojiki matam se thopiro aduga hojiki matam se da mayam punbiro aduga decision da lobi haibani miyam na hairi se aduga decision logo da badi governor suni decision logo da badi chief secretary suni decision logo da badi security advisor suni DGP suni keno da makoi da resign to hani miyam na hairi bani na makoi matak da yam chauba wahang ne hangi se sigi wahang sigi pa khum thu na piba matau ta gani madu pi da batar gadi Manipur haibasi 22,327 square kilometers की लमदु खतनते मणिपुर है बसी every citizen every individual in Manipur are Manipur I am Manipur oja Dhanapur is Manipur oja Premananda is Manipur oja Hemanta is Manipur and कोई यंगबीरिबा every one of you is Manipur so we are Manipur है वही से मुथसी है बतारगदे अखोई मयाम से मुथसी है बगी सेंटिमेंट सखी गनी अदर मधु चलन दना बा हारिबा responsible ओइबा governor
mahang yam thune apology explanation aduga resign tawgada mayam singa si tohon biro habigi note da ngasigi the Manipur files ke edition asi matang sal sinjari ngasigi edition juma pung phan ge tamak taw jahum paru sida mukan tha supun cheri appreciate your joining lo neighbor pun mar sunga sigi edition kamai to bagi koi gi SKTV Manipur gi tonga tongan ba social media handle singda join to bir ka comment amadi feedback thabirak piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Ras Nongthom signing off from there.